Isikhona inyanga yodumo uDr Vula uMavula kuvaliwe umzukulu kaGebeza ukhokho Vula kwamhlabelingana ngasesikoleni nezamazama usiza kulokho kulandelayo ukuhlola ukubethela umuzi uqinise nesibaya ukucupha umfazi eze wena wedwa noma indoda ukucupha ithuna ukubamba umthakathi ukuqinisa impahla yasekhaya ingalahleki ukukhuphisa imithi emibi ethunyelwa abathakathi ukukhuphula ibhizinisi lakho lindlondlobale ngamandla ukuthola isikhundla esingcono emsebenzini uhlushwa ikhanda elingapheli unenkinga yamagobongo isigaba sokugembula ukulahla isilwane uqondisa umsamo otekile ukuvusa induku ulapha nenkinga yemizwa nezinyawo ungabathola abantwana kanti futhi khona nembiza kazifo zonke umnqamula juqu iklina ngaphakathi uyatholakala kule nombolo 072 43 12 139 siphinde inombolo 072 43 12 139 woza kuDr Vula uzothola ukusizakala. Ukuthi ubula umlando wami mina ngisaphila ngakho ngithi phinde ema-Afrika ngithi phinde neNingizimu Afrika into abayoyenza ukungibulala kuphela nakhona ngiyazi ukuthi ngeke balibuse lobusa zinkonjane zona zakhela ngodaka ngeke ngivume ukuthi mina ngiyobonga le toilet ukuze kube nini emlando emkhulu kangaka engiyenzile ezweni ngifuna kuyibala kodwa ilegacy yami nomlando wami uyayazi uKhathide ngakho ngoba elinde iheheba lela liphethe kwindidana ethi usefile lo bese yolande lande kanti uzonkonkosela ithuna lana icala lelo mfowethu uvumelani kukhadwa abantu nami Khathide uvumelani ukusetshenziswa Khathide mfowethu ungazi mntakababa uyangazi njani njengoba nami ngingafuni nje ukukuhlasela mntakababa ngoba ngiyakwazi ukuthi njani angikwazi into ngiyiboniza lapho ukuthi akusuweke awuyena umnikazi walomnenke ngiyakwazi njani mfowethu awu Khathide mfowethu imina lo ungasangiboni imina lo uNgizwe enenikhudla naye phesheya mfowethu imina lo ekutolekele ebhanweni Khathide imina lo owayekhathazekile ngawe kuthi uyasinda dilike ebhanweni wasala mfowethu ngakhathazeka ngatshela yena ubaba uBhodloza ngathi mina usele lapha sahlukumeze awu imina lo Khathide imina lo umngqongqozela mfowethu uzofuna isikhaftini mfowethu uthi ekhaya kuyadliwa eAmerica kulelwe letha lokudla okusalela awu mfowethu bana awusangiboni ngempela Khathide hey ayi bafethu hey kunizaleke emhlabeni hayi awu hey awusangiboni mfowethu hayi kahle hayi uvumeleke izinja lezi uyazazi